tuvuze ubwiza bw'igihugu hazamo imiterere yacyo, isuku ndetse n'uburyo kigaragara. Ni kimwe mu bigaragaza ko igihugu cyateye imbere ndetse n'abantu bagituye bafite umuco kandi bakaba ari abantu bakunda ubuzima buzira umuze. Uyu munsi tugiye kureba ibihugu 10 bya mbere 10 muri Afurika bifite isuku nyinshi mu mwaka wa 2025. Isuku ni ingenzi mu buzima bw'abantu n'iterambere ry'igihugu. Dore urutonde rw'ibihugu 10 bya mbere muri Afurika bizwiho kugira isuku nyinshi. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Tunisia. Tunisia iri ku mwanya wa 10. Tunisia ifite gahunda zo kubungabunga isuku mu mijyi n'ahantu nyaburanga. Ku mwanya wa 9 turasanga Maroc. Maroc ifite gahunda zo kubungabunga isuku mu mijyi myinshi, cyane cyane mu bice by'ubukerarugendo. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Ghana. Ghana nayo ifite gahunda za Clean Ghana zigamije guteza imbere isuku mu gihugu hose. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Gabon. Gabon ifite gahunda zo kubungabunga amashyamba n'isuku mu mijyi. Ku mwanya wa 6 turasanga igihugu cya South Africa. Nubwo hari ibibazo bimwe, imijyi nka Cape Town izwiho kugira isuku n'ubuyobozi bwita ku bidukikije. Seychelles iraza ku mwanya wa 5. Iki gihugu cy'ibirwa bifite gahunda zikomeye zo kubungabunga ibidukikije n'isuku cyane kubera ubukerarugendo. Botswana iza ku mwanya wa 4, ifite gahunda nziza zo gucunga imyanda no kubungabunga isuku mu mijyi n'icyaro. Namibia turasanga ku mwanya wa 3, izwiho kugira umujyi wa Windhoek ufite isuku ndetse n'ubuyobozi bwita ku isuku mu bice by'icyaro. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cya Mauritius. Ni igihugu cyo mu nyanja y'Ubuhinde, gifite gahunda nziza zo kubungabunga ibidukikije n'isuku muri rusange. Ku mwanya wa 1 turasanga igihugu kimazeho igihe kuri uyu mwanya, nta kindi ni igihugu cyitwa u Rwanda. U Rwanda rufite amateka akomeye ndetse n'ubukangurambaga ku isuku. Umujyi wa Kigali uzwiho kugira isuku ku rwego mpuzamahanga. Nguru urutonde rw'ibihugu 10 byo muri Afurika bifite isuku. Ndabashimiye wewe wakoze subscribe, ukagusharinga n'abandi video. Imana ibarinde.